kad si stariji moraš više voditi računa o obrazu. Ja moram se izgubiti za minut. Život nije obraz, ne samo jedno. Što god si stariji, tad veći ulog gubiš. Poštovani posetioci, dragi naši gosti, dobroveče i dobrodošli na 12. po redu putujući festival dokumentarnog etnološkog filma Mladenci 2016 u Malom Zvorniku, koji se završava sutra u Krupnju. Na ovom festivalu vidjet ćemo večeras dva filma, Kum koji traje 70 minuta i film Vukosava u trajanju od 15 minuta, autora naših sugrađana, bračnog para iz Donjih Brezovica, Dobrivoja i Dobrile Pantelić. Večerašnju manifestaciju organizovala je biblioteka 17. septembar iz Malog Zvornika, a domaćin je opština Mali Zvornik. Prema protokolu, prema večerašnjem, odnosno prema scenariju večerašnjeg programa, u nastavku trebalo je da vam se u ime opštine Mali Zvornik obrati prvi čovek, predsednik opštine Mali Zvornik, gospodin Zoran Jeftić. Međutim, on je zbog obaveza sprečen da prisustvuje početku večerašnjeg programa, umesto čega je uputio jedan telegram koji ćete čuti u nastavku. U telegramu se kaže: s velikom radošću primio sam vest o gostovanju putujućeg festivala dokumentarnog etnološkog filma Mladenci 2016 u Malom Zvorniku i vaš poziv da prisustvujem prikazivanju najnovijih filmova nastalih u produkciji vaše umetničke radionice. Poštovana gospođo i gospodine Pantelić, pored naše stalne težnje za modernizacijom i ekonomskim napretkom, smatram da je očuvanje tradicionalnih vrednosti i kulture baštine našeg kraja podjednako važno za sve nas, možda čak i važnije, ako se ima u vidu da narod bez svog kulturnog identiteta ne može imati ni svoju budućnost. Stoga je za opštinu Mali Zvornik vaš stvaralački rad na očuvanju kulturnog nasleđa Srednjeg Podrinja od neprocenjivog značaja. Svesni smo da vaša ne toliko brojna, ali odabrana ekipa umetnika i rodoljuba, radeći na kreiranju etnoloških filmova, radi veliki i značajan posao. Stoga vas rado podržavamo u vašim aktivnostima i uvek ćemo to sa zadovoljstvom činiti. Zbog svojih brojnih obaveza večeras, nažalost, nisam u prilici da sa vama podelim ovo divno veče, utiske i emocije koje svaki vaš projekat neminovno izazove i podstakne nas na razmišljanje o poreklu, prošlosti i budućnosti i suštini našeg postojanja. Zato vam na ovaj način, u ime naše opštine, želim dobrodošlicu u Mali Zvornik, uspešnu premijeru najnovijih filmova i još puno dobrih rezultata u vašem budućem radu. S poštovanjem, predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jeftić. Kako
kako nam je rečeno, predsjednik opštine Mali Zvornik, gospodin Zoran Jekić, danas se nalazi u Šapcu na skupu na kojem govori premijer Srbije Aleksandar Vučić i on će nam se po završetku svojih obaveza nešto kasnije pridružiti ovde u sali. Glumačka ekipa filma Kum zajedno sa autorima zahvaljuje se svima koji su na bilo koji način pomogli da se film realizuje, a posebno načelnicima policijskih stanica u Loznici i Krupnju, Radenku Petroviću i Darku Mićiću i direktoru turističke organizacije Osečina Nikoli Tomiću. Medijski sponzori putujućeg festivala dokumentarnog filma su Radio Televizija Srbije, Televizija Beograd, Lozničke novosti, Radio Televizija Podrinje, Radio Televizija Lotel, Radio Drina iz Loznice, Radio Ljubovija, Radio Krupanj, Radio Osečina, Radio Televizija As iz Šapca i dnevni listovi Večernje novosti, Politika i Blic. Ovi filmovi su štampani u tiražu od 3000 primeraka i dele se na DVD-u besplatno. Kapitan glumačke ekipe produkcije 3D je profesor Petar Petrović i ja ga pozivam da u nastavku programa uzme reč i da vam se obrati. Pozdravljam te, srpski rode, i sve koji ste došli ovde. Tako je danas Mali Zvornik, celome svetu kulture zvonik. Pa hvala Bogu, tesna je sala, Dobriva i Dobrila, mnogo od hvala. Danas blagosiljam sve mladence, za puno sreće i mnogo dece, nek svakoj snaši i nevesti Arhanđel Gavrilo blagovesti, bar dvoje, troje radosti njine, da vaskrsne moje Podrinje. Da nam vaskrsnu običaji kod Rađeva kamena kolo i svaki Srbin to bi volao, da mirno počinu kosti svačkova kamena, Bože oprosti, jer opet život mi dali da znaju zašto su pali. Zato vaskrsni zemljo moja, okiti jaganjcima proplanke, momcima i devojkama đurđevske uranke, zabeli brda beharom i pelenama, pozlati pšenicom naše polje, da bude bolje, da bude bolje. Neka su srećni mladenci i ovaj dom i ovaj god i na sve strane vasceli srpski rod, iz muke, rada i znoja, vaskrsni Srbijo moja. Profesoru Petru Petroviću, kapitenu glumačke ekipe produkcije 3D. U nastavku još nekoliko reči o filmovima koje ćete biti u prilici večeras da vidite. U filmu Kum, koji je sniman u crkvenom parku Dobri potok, selu Donje Brezovice, opštini Osečina, selu Kržava i na Mačkovom kamenu, korišćeni su i snimci arhiva Zastava filma iz Beograda, na čemu im veliko hvala. U filmu je obrađeno više istinitih priča iz Podgorine i Rađevine, kao i priča Detalina na procevlju iz knjige Priče ispod ožiljaka autora Ljiljane Bralović. Došlo je vreme da vidimo najavljene filmove. Ostaje još da kažemo da su montažu radili Biljana Stakić, Dušan Josić i Milan Pantelić. Kamera Milan Pantelić, scenario i režija Dobrivoje i Dobrila Pantelić. Asistenti režije Dijana i Tanja Pantelić, kostimograf Zoran Simić, korišćeni su kostimi Kulturno-umetničkog društva Karadžića Loznica, muzika Dimitrije Mikan Obradović, prijateljski savjetnik na montaži filma, profesor režije, reditelj Vladimir Perović. A po završetku projekcije zamolit ćemo vas da ostanete na svojim mestima, jer će vam se nakon projekcije obratiti i sami akteri filma. Uživajte!
rođena sam 26. godine od Lapove Krivicom, imamo sam... Kume, sam te Bog poslao. Deco moja draga, kumovi moji dragi, nek sam našao mir posle 15 godina i ovog kobnog susreta koji sam imao iznad Jagodnje planine i Mačkovog kamena. Sad mogu mirno spavati. Poštovani posetioci, u proteklih nešto malo više od sat vremena gledali ste dokumentarni etno film Kum autora Dobrivoja i Dobrile Pantelić i verujemo da ste izvukli određene pouke kada je u pitanju tema kumstva u Srbiji. Ja vas molim da sada aplauzom pozdravite brojnu glumačku ekipu koja je učestvovala u starim projektima. Jedan broj glumaca, jedan broj članova glumačke ekipe je večeras ovde sa nama i ja ću ih pozivati jednog po jednog da nam se predstave i poklone ovde na bini. Najpre pozivam Nemanju Dakulovića, zatim kazivača u filmu Vosu Vasiljević. Sa nama je i Tanja Pantelić. Zatim Luka. Potom stari kum Petar Petrović i glumica Milena Uljezević. Sa nama je i Željko Teovanović, drugar zatim tetak koji je obavio svadbu Sretena Marinković. Drugar iz sela Igor Filipović. Mlada i mladoženja Ana Trifunović i Stefan Marinković. I na kraju molim vas da aplauzom pozdravite i autore filma Dobrivoja i Dobrilu Pantelića. Za kraj programa zamolit ću Anu Trifunović da se u ime glumačke ekipe obrati svima vama. Poštovani prijatelji, dobroveče. U ime glumačke ekipe koja je učestvovala u filmu Kum, želim da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste večeras izdvojili svoje slobodno vreme i došli da podržite najnovije filmsko ostvarenje Dobrivoja i Dobrile Pantelić. Nadamo se da ste uživali u prikazanim filmovima i da smo i ove godine uspeli da opravdamo vaše poverenje i očekivanje. Film Kum sa sobom nosi određene pouke i ukazuje na prave istinske vrednosti koje smo mi počeli da zaboravljamo. Te vrednosti jesu naša tradicija i običaji koji su naši preci vekovima unazad stvarali, negovali i prenosili sa kolena na koleno. Naše prabake i deke su nam te vrednosti ostavili u amanet i jedino što mi možemo da učinimo jeste da te vrednosti ljubomorno čuvamo od zaborava i da prenesemo budućim generacijama. Zapravo, Dobrila i Dobrivoje godinama unazad to i rade. Oni sa svojom glumačkom ekipom beleže priče kako iz našeg kraja, tako i iz cele naše Srbije.
Takođe, moram da napomenem da Dobrivoje i Dobrila na leto sa svojom glumačkom ekipom spremaju novi film pod nazivom Svedok. U filmu će se govoriti o lažnom svedočenju i o tome šta biva sa ljudima koji to rade. Takođe, želim da izrazim duboku zahvalnost i opštini Mali Zvornik, kao i predsjedniku gospodinu Zoranu Jeftiću na gostoprimstvu. Ja vas pozivam da se sledeće godine sastanemo u ovoj sali, da pogledamo novi film i da saznamo za još jednu istinitu priču iz našeg kraja. Do tada, u ime glumačke ekipe na čelu sa našim dragim kapitenom, profesorom Petrom Petrovićem, u ime autora filma Dobrile i Dobrivoje Pandelić i u svoje lično ime, ja vas još jednom pozdravljam, zahvaljujem vam se na pažnji, prisustvu i vašim aplauzima koji nama puno znači. Hvala Ani, dragi posjetioci, to je bilo sve za večeras. Kao što smo čuli, vidjet ćemo se dogodine na ovom istom mestu sa novim filmom Svedok, autora Dobrivoja i Dobrile Pandelić. Hvala vam na pažnji i laku noć.